Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video saya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama saya Nenek Kurniasa Fitri guys. Oke guys, ini pagi ini saya lagi ada di Pantai Watu Ulo di daerah Jember guys. Ikutin terus ya. Sebenarnya saya itu agak takut di sini guys. Ombaknya masya Allah. Ya Allah, ombaknya gede banget. Ombaknya gede banget guys. Aku ngeri banget. Kita lihat ombaknya guys. Kita lihat. Bentar. Suaranya lihat. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lihat guys. Subhanallah. Subhanallah. Ini tuh Pantai Kidul guys. Jadi memang Pantai Kidul pada selatan. Masya Allah. Aku takut. Aku takut banget. Ya Allah. Gak berani aku. Itu ada suami saya sudah sampai sana guys. Masya Allah. Aku takut. Sumpah. Kakiku tuh gemeter Aku tuh gemeter kakiku sayang. Ya Allah Gusti. Lihat guys, ombaknya sangat kencang sekali. Ya Allah Gusti. Ya, aku kok takut ya. Guys, ombaknya sangat menakutkan. Masya Allah. Lihat guys, ombaknya gede banget guys. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini namanya adalah Pantai Watu Ulo guys. Wow, ya, ayo ayah. Pindah ayah, aku takut ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah Gusti. Oh my God. Aku tak. Ya Allah. Aku lemas. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Hai guys. Hah? Langsung sana bisa? Hah? Masya Allah guys. Tanya yang mana apa itu? Hai guys, ya Allah, aku takut banget. Masya Allah. Allah. Ya Allah, kok ombaknya gede banget ya. Wih, nambah guys. Akhirnya nambah, ya Allah Gusti. Ya. Keren banget guys. Masya Allah, ombaknya gede banget.
Gede. Insya Allah. Ya Allah Gusti. Jantung gue sampai deg-deg. Deg-deg. Takut. Saya takut sama air. Teman saya Mbak Eka pasti takut kalau kesini, makanya dia nggak mau ngikut teman-teman. Ngeri guys. Sumpah, ombaknya gede banget nih. Gede banget. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini namanya Pantai Watu Ulo guys. Adanya di kota Jember. Sampingnya nanti Pantai Papuma, Pasir Putih, Malikan. Masya Allah. Ayah, jangan ayah. Ya Allah Gusti. Guys, gimana gak ya rasanya, gimana ya? Rasanya menakutkan. Menakutkan kan? Serem ya? Serem banget. Ngeri banget ya. Ih. Ya Allah. Jangan ke tengah-tengah, bahaya, nggak boleh. Sini aja. Masya Allah. Hari ini tanggal 2 guys, Februari 2020. Kita jalan-jalan ke pantai. Mudah-mudahan selamat, sehat, panjang umur. Kerjanya lancar, amin. Sambil lari-lari guys, biar sehat. Lari-lari biar sehat. Ombaknya di sini sangat besar sekali. Wih, Masya Allah. Oke guys, ini yang disebut dengan Watu Ulo guys. Kita lihat ya guys ke sini. Ini yang disebut Watu Ulo nih guys. Jadi ada batu tuh. Kita lihat deh, biar gak penasaran ya. Ini yang namanya Watu Ulo guys. Batunya ini, aduh, di sini ada larangan guys. Nggak boleh melewati batas ini. Oke guys, setelah lari-lari, jalan-jalan, kita di pinggir laut. Lapar guys, makan dulu ya. Tadi sudah pesen nasi goreng. Nasi goreng pakai ayam, pakai endok. Nasi gorengnya guys. Enak. Tadi udah tak cicipin, rasanya enak banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangannya pantai, makan nasi goreng, sama omelet bikinan aku guys. Ini omelet guys. Mie pakai telur, makannya dicocol pakai saus. Kayak gini nih guys. Bismillah. Top. Enak. Ininya? Nggak ada. Saya tuh kalau kemana-mana pasti ditemenin sama my husband guys. My husband saya. Tanah kotor mana? Ini kok anak air. Cuci. Watu Ulo itu juga sampingnya sama pantai Papuma guys. Jadi tempatnya ya, lokasinya mungkin hampir sama ya di Desa Lojejer ya.
Desa Lojejer guys, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jangan lupa kemana-mana bawa air putih guys, biar tidak dehidrasi, kehabisan cairan. Saya kalau kemana-mana pasti bawa air putih guys. Mau kerja, mau tidur, mau tidur juga biasanya bawa air putih. Jadi kalau tidur malam-malam haus, mau mandi juga bayar air putih. gampang. Ya mandi, gak usah bawa air putih. Kalau mandi minum air putih pulang. Kayak seperti ikan paus ya guys. Sumpah. Ini omeletnya enak banget. Colek teman saya namanya Mbak Lili. Mbak Lili, omelet Mbak Lili. Mbak Lili bikin ya. Nanti saya share untuk resepnya dari video YouTube saya yang lainnya. Untuk membuat omelet biar nanti buat bekal di perjalanan ataupun kayak gini nih, piknik-piknik kecil. Enak guys. Karena ini bahannya dari mie, kalau bisa saya sarankan mie-nya tuh yang mie kuning-kuning aja, jangan yang terlalu banyak formalinnya ya guys. Ini ada kerupuk. Ini grup apa tuh? Kerupuk dari ibunya satu. Ke sini. Dan jangan lupa kalau mau makan itu baca doa dulu. Kita tinggal 5 hari guys di Jember. Jadi ngomong masih di sini, kita manfaatin waktu buat refreshing, jalan-jalan di kota Jember guys. Berapa sih? Satu porsinya berapa ya? Murah. Satu porsinya cuma 12.000. Pakai ayam, pakai telur, pakai kerupuk. Very good. Kalau yang ayam bakar, kayak yang ikan bakar? Ayam bakar aku nggak tahu ya. Nggak tanya. Enak minum es teh gitu. Enak. Lihat. Nah lihat guys. Ombaknya keren, gede banget ombaknya guys, pantai selatan iki. Masya Allah. Wow, Masya Allah. Oke guys, kita lanjut makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. Satu porsi. Unan doe. Unan ayamnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk saudara-saudara saya yang di Jakarta, Kak Eka, Pucung, Misbah, Bang Agus, Andi Gelsi, Jasbia, semuanya, Pacin, enggak, kopi. Ayo main ke Jawa, biar nanti jalan-jalan. Di Jakarta malah ada Ancol ya. Gelsi malah tiap minggu ke Ancol.
Lain kalau di sini pantainya, kalau di sini tuh pantainya tuh dikelilingin sama gunung-gunung. Jakarta, gunungnya mana? Ngece Jakarta, enggak. Saya anak Jakarta. Tetap saya cinta Jakarta, guys. Saya lahirnya Jakarta, besar di Jakarta, dapat suaminya Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Semoga apa yang terjadi saat-saat ini selalu diberikan kemudahan sama Gusti Allah ya. Penyakit-penyakit, virus-virus corona nggak masuk ke Jakarta. Naudzubillah, jangan sampai. Dan saudara-saudara kita yang ada di sana yang kemarin sudah mau dievakuasi, mudah-mudahan kembali dengan selamat dan sehat semuanya. Amin. Nyambal aku. Jangan lupa subscribe, boy. Subscribe, tombol lonceng. Jangan lupa subscribe ya. Wow, ombaknya kenceng banget, masya Allah. Tingginya ya. Oh, dia. Nah. Lanjut makan lagi ya, guys. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Don't stay the same, you know. Her alarm goes off, she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing.